Umrlima Bože daj, večni život, mir i raj, mi sa plačem stojimo, za njih ti se molimo. Pomaže Bog, poštovani gledalci televizije Hram, ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja deluje sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja od Božića ove godine. Pred veliki časni post u navečere zadušnica razgovaramo sa đakonom Radomirom Marinković, diplomiranim teologom i veroučiteljem u 7. Beogradskoj gimnaziji. Oče đakone, dobrodošli u televiziju Hram, pomaže Bog. Bolje vas našao, Bog pomogao, oče. Jedna od božanskih zapovesti, jedna od najvećih, dve najveće božanske zapovesti govori da čovjek treba da ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kada govorimo o tom odnosu čovjeka prema čovjeku ovdje na zemlji, da li možemo taj odnos i da prenesemo kada je u pitanju odnos čovjeka ovdje na zemlji prema čovjeku na nebu, prema upokojenom? Čovjek jeste odgovoran za svoj život i za svoje spasenje, ali čovjek se spasava kao član crkve. Treba imati u vidu da je crkva jedna zajednica i da van te zajednice čovjek ne može imati ni zajednicu sa Bogom koji je izvor života. Dakle, samo u zajednici sa ljudima mi možemo ostvariti našu zajednicu sa Tvorcem. Zbog toga nas i apostol Jovan opominje da Boga ne možemo voleti ako ne volimo svoje bližnje. Dakle, naša obaveza jeste da se brinemo i za svoje bližnje, ali ta odgovornost naša proteže se podjednako i na žive kao i na preminule članove crkve. Crkva je oduvek imala tu svest i od najranijih vremena vršila je pomen svojim preminulim članovima. Mi danas ne možemo sa sigurnošću rekonstruisati kako je posledovanje Opele izgledalo u prvim vekovima, ali znamo da je ono bilo neraskidivo vezano za svetu liturgiju, gde se crkva upravo projavljuje onako kako ona jeste, kao zajednica Boga i čovjeka, koji je jedan bogočovečanski organizam, kao telo Hristovo. Članstvo u crkvi, dakle, kao što rekao ste, ne razdvaja nebo i zemlju. I imajući u vidu božanske riječi da je Bog živih, a ne mrtvih, šta možemo očekivati i na koji način možemo komunicirati sa našim pokojnicima koji su se preselili u večnost? Kao što se mi molimo za naše preminule članove crkve, za naše roditelje, za naše pretke, braću i sestre, treba imati u vidu da i oni isto tako se mole za nas. To se vidi upravo na našim svetim bogosluženjima. Mi se molimo za sve preminule braću, sestre naše, oce, pravoslavne patrijarhije, careve. Na poslednjem delu anafore, koji se naziva Diptisi, mi poimence navodimo sve one za koje se prinosi sveta Evharistija. Tu se upravo vidi da je crkva zajednica kako živih, tako i preminulih i da pred Bogom nema zaista mrtvih, Bog je Bog živih i vršenjem zaupokojnih liturgija mi upravo svedočimo našu veru u vaskrsenje mrtvih i u život večni. Ta vera je bila očita kod prvih hrišćana i zanimljivo je jedan natpis na ranohrišćanskim katakombama gde pronalazimo reči ona je živa. Dakle, hrišćani su oduvek živeli tom verom da je smrt pobeđena, da je Hristos svojim vaskrsenjem i nama darovao večni život. Kada ispraćamo naše pokojnike, najčešći izraz koji se pominje jeste sahrana. Da li ta sahrana znači zaista neki rastanak ili ima drugačije tumačenje? Šta znači zapravo reč sahraniti? Pa mi najčešće pogrešno razumemo tu reč sahraniti ili sohraniti, znači
sačuvati mi time što polažemo telo našeg preminulog srodnika u zemlju i ispovedamo veru da će to telo jednog dana vaskrsnuti. Mi ga spuštamo u zemlju u nadi da će ono ustati prilikom drugog Hristovog dolaska i da će Bog ponovo uspostaviti jedinstvo tela i duše našeg preminulog srodnika. Iz tog razloga, dakle, mi ne kremiramo svoje mrtve, već ih polažemo u grob, čuvajući ih za vaskrsenje mrtvih. U sedmičnom krugu crkva je subotu opredelila za dan upokojenih. Šta subota u bogoslužbenom, u liturgijskom, dakle, šta u kultnom, šta u odnosu čoveka prema upokojenim podrazumeva? Crkva je ustanovila opšti pomen pokojnima koji se vrši svake subote i u posebne zadušne dane u toku godine. To su subota pred Mitrovdan, subota pred Miholjdan, zatim to su subote 2., 3., 4. nedelje Velikog posta, subota pred Pedesetnicu, Duhove, imamo i ponedeljak Tomine nedelje koji se još zove Pobusani ponedeljak i subota koja je pred nama, subota Mesopusne nedelje, koju ćemo sada obeležiti vršenjem za upokojenih liturgija i parastosa preminulim našim srodnicima. I nije slučajno da je upravo taj dan izabran za pomen pokojnih, jer već narednog dana, u nedelju Mesopusnu, mi se sećamo drugog dolaska Hristovog, a drugi dolazak Hristov je neraskidivo vezan za sud, koji će se biti strašni sud, tako je. I mi se molimo Bogu da on bude milostiv i da naše preminule stavi sa svoje desne strane, da ih udostoji Carstva nebeskoga. Ova služba koju ćemo vršiti u subotu jeste jedna od najstarijih i nalazimo svedočanstvo o njoj još u 9. veku, u 12. veku ona se nalazi gotovo u svim tipicima i bogoslužbenim knjigama. Njoj se molimo za sve preminule, a pogotovo za one koji su iz ovoga sveta otišli bez molitve i pogreba. Rekao ste, imamo 4 dana u godini, 4 puta zadušnice. Ove zadušnice koje prethode Velikom časnom postu imaju neku naglašenost u smislu posete i grobnim mestima i hramovima. Rekao bih da najveći broj ljudi baš za ove zadušnice ima neku pojačanu, naglašenu odgovornost i tu ljubav prema pokojnicima i potrebu za molitvom. Da li je to vezano za buduće velike događaje, Velikog časnog posta, Vaskrs i zašto su baš ove zadušnice najnaglašenije? Pa da, upravo zbog onoga što očekujemo, dolazak Vaskrsovog Hrista za taj praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, mi se sećamo svih onih preminulih koji u nadi na Vaskrsenje život večni zajedno sa nama iščekuju taj veliki događaj i trebalo bi zaista sada ove subote da se molitveno setimo svih naših rođaka, svih naših prijatelja, svih naših bližnjih, da najpre na svetoj liturgiji njih pomenemo, da ih se Gospod seti u carstvu svome, a onda i da obiđemo njihove grobove, da priložimo sveće za pokoj njihove duše i sve ono što već ide. Ne treba u tome preterivati, postoje brojni običaji u našem narodu koji su vezani za zadušne dane, a koji malo toga imaju hrišćanskog u sebi. Ono što je važno pripremiti, to je na prvom mjestu koljivo. Pšenica, znamo da je ona simbol vaskrsenja. Potrebno je, naravno, priložiti sveću i naravno, spremiti i vino koje je simbol krvi Hristove, kojom smo mi iskupljeni, kojom nam je darovan večni život. Rekao ste da ima preterivanja u odnosu prema tim praznicima, prema tim danima zadušnim. Još jedan put neće biti na obet da ponovimo, dakle,
šta na zadušnice, gde na zadušnice, sa čim na zadušnice. Prevelika količina hrane pojavljuje se na grobljima, da li to ima veze sa paganštinom i šta to u stvari doprinosi, šta je suština zapravo? Pa to ničemu konkretno ne doprinosi, samo postaje opterećenje za porodicu, duša pokojnika ne potrebuje tu hranu, neumesno je uopšte i jesti na grobljima. Ono što možemo raditi za pokoj duše pokojnika jeste da se molimo za njega, da napišemo ime našeg dragog pokojnog, da se on pomene na svetoj liturgiji, na proskomidiji, otići na groblje, priložiti sveću, nikakve hrane tu ne treba nositi, niti kakve druge stvari. Možemo učiniti milostinju, dati sirotinju, ali nositi hranu na groblje, tu se sada prejedati i opijati, nema nikakvog smisla, niti će kakve koristi imati pokojnik od toga. Urbanizacija razlikuje i odnos prema grobnim mestima. Seoska groblja koja nemaju tu kultivisanost, dakle, nisu toliko negovana, nisu toliko održavana, čuvana. Naši vernici i naši ljudi uopšte najčešće idu na zadušnice na groblje. Taj odnos prema grobnom mestu, imajući u vidu da je to jedna slika, ne samo čoveka prema svojim srodnicima i pokojnicima, nego i slika mesta prema svim pokojnicima. Šta bi vredilo poručiti našim pravoslavnim hrišćanima u smislu jednog opšteg, stalnog, konstantnog odnosa prema grobnim mestima? Kako da postupaju, kako ovih dana, baš pred zadušnice, da naglase tu posvećenost? Pa, upravo slika groblja jeste slika na neki način našeg društva u odnosu na to kako se mi odnosimo prema našim pokojnima i prema grobnim mestima. Vidi se kakav je naš uopšte odnos prema životu. Mi na dan zadušnica trebamo otići i na grobno mesto i urediti ih, voditi računa o njima, održavati spomenike, ukrasiti cvećem i tako dalje. Dakle, moramo voditi računa i o tome. Nipošto ne smemo zanemariti grobna mesta naših voljenih i dolaziti samo na zadušne dane, već bismo mogli to i češće raditi. Već smo rekli da je svaka subota dan posvećen pokojnima, pa kad god imamo prilike, tada i drugim danima možemo otići, pomoliti se i za pokoj duše njihove i urediti grobno mesto. Još je prvi pali čovek Adam od Boga dobio reči: zemlja si i u zemlju ćeš se vratiti. I mi sveštenici to stalno izgovaramo, to je deo molitve, deo pela, deo pomena parastosa. Često se postavlja pitanje i nama u crkvi, kakav je odnos crkve prema kremaciji. Ako je sam Gospod rekao da grešni čovek, a svi smo grešni, treba se vratiti u zemlju, šta crkva poručuje svim našim ljudima koji su možda u nedoumici, da li treba telo položiti u zemlju, u grobno mesto ili kremirati? Biblija nas uči da je čovek sazdan kao psihosomatska celina, dakle jedno biće koje je sastavljeno od duše i tela. Hrišćani nikada nisu gajili prezir prema telu kao neke istočnjačke filozofije i religije. Njima jeste svojstveno da kremiraju i sparuju svoje mrtve, jer njihova religija i filozofija uči da je telo teret, da je ono tamnica za dušu i da se čovjek treba osloboditi svega onoga što ga privezuje za ovozemaljski život. Mi hrišćani verujemo da je čovjek, dakle, jedna celina sazdana od duše i tela i da to telo koje je sada preminulo, da će ono vaskrsnuti, da će se ponovo vaspostaviti
čovek onakav kakav je bio i da će u zajednici sa Bogom i drugima živeti večno. Dakle, što se tiče kremiranja, ono je apsolutno neprihvatljivo za nas pravoslavne hrišćane, jer time upravo negiramo našu veru koja je temelj naše vere jeste vaskrsenje mrtvih, kremiranje, mi upravo to odbacujemo. Hvala, oče đakone, na gostovanju u televiziji Hram. Poštovani gledalci, bio je to đakon Radomir Marinković, diplomirani teolog i veroučitelj u 7. Beogradskoj gimnaziji. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь под могильною плитою, вдали от суеты мирской,